KFKGGP Sengkmi hapo kajing yalam Presiden Rangba uba dandi kongsit mentakesngi kalai tarik urisau Hajar Pulai kalalek penyekendu ya Menteri Rangba kajela Konrad Sangma ban IT ki report bat komjuru ban pensngau ya kajing sngau khia jong kaseng halor kani kapang kumban shupin kenmau kaseng FKGGP kalalek pak tes iki sampel umdi balashim nakishnong paper haka arpu artarik unailar Hajar Pulai haka office trekam jongka food and safety pasture badon halau mali hadin bakaseng kalayo iki report nakate ke jakates Presiden kaseng FKGGP uba dandi kongsit ulayatu banakite ki saupun riteli kitop kibabit bandi kilong tang arteli kat baki saupu sauteli kitop pat kilong ki bamshngan kendiat ru nakabenta bandi haka arpu artrik rubna agas arpu pula nila perlu itu kajing sim ki sampel mo nakisnong mo fair hapo kanika nong wa shalong lingba kini ki top coba kipat bak judi te nama beliau ni sale kini kade da nakada bang yo sibul kijing ujor ki parano sosnong ba ko kolong pa jabo ba jaklia ka pois ki long yeng jongki te nakalian kaseng te khnang mo tikenai kani ban scam ya ta kajing syam di kipat bak jongi tinggal perlong ya ta kajing ban lomet ki mo nak ki water tank keleng te hani kajing lum ko jongi kalau ban raging sha kadi sanput lagi snow re ki sampel ki babiang pat ban test kelong tang sa fundutli te lagi dam ki snow wa ki hamtre ban test ki ba ngimpa ban test te ka problem kadi jongki te nak ni sa fundutli ki test ki ba balong te ka lingba ka test bangi pha test ni po ka food and safety pasture mo ka badang the po normally te kajing syam kajongi kalong ba nakini gi sa fundutli sautli kilong kita ki sautli kilong kita ki top ki bakini ki ki ba pat judi kilong very unsafe baki bama bahaya ka kot khia ki pat ba ada ki di ini ki te dina takada bagi layo ni report nila compile nila puliama consult baki ni ki lab technician expert ki jongi hiru ki berap ingi masang tingilap lingba ka jongki kilap sutu full wilayah ni dia nak kata wisawan banyak kendu yang chief minister ba tang po social ro deki hajar li kita ki public water tap mo ka ba ki di ka umdi ni kita kidan dia nak yang kaseng abang tes nak ni sapul nrutli tang artli belong safe ban re sautli ban belong very unsafe ka ba kidan kita ki chemicals ba kidan ru ki bacteria ya ka ba kan report la fully details te din ta kadang ni wanya kendu chief minister da ka basokya ilau yu ba pet kini ka kamyak kam em habade ka yang ko khia de pa ba nama bali umi kran ni na ka sang ni so sun ai ki long yeng ki ba kham duna ka yo ka kon kumba ka menta ka dor jo ka bailai ka kiu ha ba kumta ru ka ding kalong syam jingi ban yo kador jaga gas ka long rem dor ba dikipat ba kan ketak ba itu gilong yeng alhamdulillah ya ka yo ka kot ban pelut ai kata ka by light ne ka bai ban thang nam ta ban yo ka umbam umdi mau ban boil ba ka ko jongki ban yo ka umbam umdi de na ta ka daw ba na ka leng ka seng ni so snei itu gilong yeng ting sawan man ni kendu ya chief minister ban dawan ko ba di ban pet mardor tenre ke ka ba na kale chief minister ko kadi ke issues ka ba judan the first ba in history mo ya ka ba judan man test yang random testing adu man ta hiru ban mo ngi na kale ka sangi hong imla ban le bro itu hajar tuli ki top ki badan po Shillong city jengi re ile tang ini sa fundu tuli re ka outcome ko very worse ti halo ni ka banta ban make sure ba ki benyo ko umdi dan na kale ka sangi kalau ba ke ibung dan ong kalau ba kani kadi ke jing sedang bat nang ni sekemat ginang instruct pa ya district baginang le ya kaju korkom ban sim ni tiki ban test ni ki undi lingba kan ke SOP mo ka ki guidelines balabu lingba ka fasai de ngapentu ki district jo sang baro banani smadu baki ru kinya sekemat ban test ki undi khang ban lap ya jing sha na ka e ka da de knyap komba ka kun ka report ka ba ni yo kalau ba hakini ki ka ba undi
bangi jubah mangi bonsin hi kidan kini ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism tigini hi ki wei ki ba nak ada khamat bung pet numla ban yi gini here gini bagi di belong very deadly ba kilak nak ta ya ka nirba ka jongi ka intestine ka jongi bat kumta kalwan wara sekejing pangkansar tiga-tiga ke pama ba bat rejing shala hot mas ka consumption mas ndi ikini ambe punya apa ka kansar ngam kwa dalam bakala ka ba suki lada ni continue ban di ikini ke badan kami bakteria kalawan wara ka jemasa wakra ba bat kidan lu ki bentai ka ba kidan kitab ki baduna ikini ke pH level kakum ka ratio di bandan tiga jing dunai kan ni ka wara eta ka acidity ya ka mo te ha wara ka acidity ka te ka bun ka wara eta ka jing sitom kalau pandai halor mo kalau kan nong kini ki ini kini diarrhea kumta jing sitom beper bat kawiru kalau ma duna jangan ka pH level kalau kan kata hirup kan kini ka ki ban kawan ra kata ka jing pensniu ki pipe ya ki pipe kalau kan long korit mo apa ketien nong wei kapara pen nomor pen sarang ki pipe dia tu kalau dia jimahi. Dia hendak pat ya ke bang hap kran hi ya ka technical terms. Nama ngitip ba ka undi dan ketelong. Dia mana ketelong Nah telong ka supaya apa ka ki ong hani ka treatment plan. Dia hani ka treatment plan ka supaya apa ki distribution Ristevia ke bagi toy sport locality. Dia kini ki ada hal buat lah san benta. Tinggal asu ang yo chief minister basro ba lawen apa dia bat kini ki bakteria kemudian pejahan pok sos kan nomor bakteria lada na sos hanun yo lawan dei pak kejing debok plak ni ki top ke benang pok sno tha melaban tel dan dei ke kan nak yang kasang hi ka umba kani hi ki issues ke bae lah nomor finkran nam ta ka umba di hapok jala hi berapa wai finkran ta sno sti di hajar tu lagi top kidan de nak yang kasang ngimdan i ramar main condemn sno ki tha hone ne ke department ngim pa la rela dang ngim address ya kini ki issues ada LS pat kalau nak sibul kejing iya ya kita buat nasi senang. Jadi bang dan mandang ni kalau buat kita kam kejing telang, lalu ke department ki senang kita bagi buat. Kani arti ki senang kita long save. Kum ka dumping ka dumping mat ka mau boleh, ki long save kini arti kini kita ni apa ke local source. Kemudian kita dumping mat ka mau boleh, kemudian kita source bumi ingat. Kemudian kini hilang benda bawa tekan ikum bawa bitter bawa dari wan kini mau plan. Kebawan nama pelang badan, teki badan, entah kaleng malah kisus, kidon kisus apa kemumal kiru, badan lo kajongka, kadang municipal, kadang apa local source, mo, teki ditai. Kah telong injakran technical term dah ni, nak source kawan pok TP ni suhu, dan entah hendak field kan. Kalau bandi dapat TP, terkaya entah kasbut dapat TP kesaya sebagai distribution receiver, haman laki senang kita, nak tu distribution receiver pakai saya caki. Saki household te hang tai ni mar beliu ngepet mak lawan dan kelan diligence lo kajeng bom sim khia yo kapo bari umpen khoi tu fi kelawan dan kita oro te ya kan hi kalau mak kajeng lap tumi ni kaseng re kita technical hi bu ajeng start department mar ni ni ba pensat pengen le dai kai ka balong kani ke history bom paju dan menunu ban address ni ke issue te re kai ka ba ni dan nak le kaseng kalong ba ni kwa ba kani kajeng lap ko jongi kan pensar supaya ba ki di kilong kibam safe te bangi nak yang sang lagi ni kita bala banle kata mo dasyat ba di kadang baginyo ko ka khia mo biang ni long yang lo sang bujung ki